Anya laki din! Anya ti ko nam kumare? Maumumakan kinilakay mo? Uwan, mare. Pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain labam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kit din, taing ka agsagana iji balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kot. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamlaang dayta at ada pa kain labam asabali. Ala, ingkakot agawidan. Taamangan no kumigsapay da ito'y tudo, kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanagna ka pa ilang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak ako mari na. Anya nga minti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Un maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat nga minti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputama in love ka kin ni Guryong. Si kamot mare. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan na da makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itakalaan, sigapan niyang. Nagpigsa titudo, umadda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kun ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matan. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makauawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamutan day ti atudo na. Kun naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Uwan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya matanday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamatan. Anya matanti kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat-chat mo no bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha?
Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo. Aniya? No addaman ti ba nagasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang aro dan internet. No anya pala dita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Ne, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawa ni ti kasta, Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya di parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ayun, ayun ay ati kastaw. Napatag ka di unay, di pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man iji karo ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti line man. Ay, masuruna ka talaga. Apay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si Kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo, namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marurudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba aposte ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga no anya ti maaramid ko ka. Yawanan ba ang babae? Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang ka di, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makawawat. Ay na, masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan ba Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ama kaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay no, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak, maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya kumatibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya, iti maramidam. Anya! Mind your own business.
Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Ket, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakak ida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada dayjay, tapno agnakam daman met. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayata na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, si kaabakla. Hoy, panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray basi tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Ah, Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo. ha? Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamutin. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analakada iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam si ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken maysa, mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga? Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo? Ipadlaw mo met apapansin ka? Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno dagiti imbagana kan ka. Si kamot mare? Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maitchat ni Guryong saan ka day? saan met kumare? Anya saan? Kat isulaang mati makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka nayon mo ama i-chat. Mare, day tangiwat mo met mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit ken nagpalitson da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanen? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikatin numero 1 nga da no kasdi nga dapas ken. Mabayin ang kadagiti ko kumare. Amin na matan, kat kastaon ay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo. Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinnangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapankay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay.